Školska torba. Bog, djeco, ja idem u školu. Ovo je moja škola. A ovo je moja školska torba. U torbi je jedna olovka za pisanje, jedna gumica za brisanje, jedna penkala za pisanje, jedno ljepilo za papir, jedna knjiga za čitanje, jedna bilježnica za pisanje, jedna pernica za stvari, jedan sendvič za užinu i jedan sok za užinu. Što je još u torbi? U torbi su jedne bojice za crtanje, jedni flomasteri za bojenje, jedne škare za rezanje, jedne knjige za čitanje, jedni papiri za pisanje. Što je u tvojoj školskoj torbi? Jump if you have this item in your school bag. Olovka, penkala, gumica, ljepilo, škare, bojice, pernica, flomasteri, bilježnica, papiri, knjiga, knjige, sendvič, sok. Bravo! Now you can write down what items you've got in your school bag. Bok! Created using Powtoon.